Kadugo pada ning karong ning ang sama kardom ng pazirig lo. Nili peneng bang ning karong Carby Film Society tum Foundation Day peneng bang invitation ng pila sa lang tum hanchuru perfect lo. 16 ano yo 16 times ano patay Great Rock apong kechok Foundation Day lo kasi nili pan berta nang palipot churu perfect lo nili tanang chitong po non ni phai krep ho wosik echeklo penap deglo Saturday ni lasi nili tanang chitong po adim na ke Langkung Habe Memorial Town Hall lo Sarsing Teron Langkung Habe Memorial Town Hall lapen ke invitation ke long choratum lapugali kaprek tum anta kidunji ning hang tum anta dunlong lo lasinang le tum dunji pulutang tenang tuning non lapen abang so amelong kathek dunlongi si ning karong memigila han lo karchu ponji owelir po first Carby film video hai mukak sini club ahin pen customer alang le tomnar chu poni sengve mumang po first Carby VCD album this pen hade lun la customer cheng lo rangsena production pen Carby folk song only long play wo mong ve song la tum phantalo kang hon first audio cassette customer cheng kumbong asong po tum lo alang le tumana thekon long po la pen ke sara run teron first Carby video filmmaker ta yo alang li pana thek long po sar long kiso terang alang li pana thek long po first Carby videographer video click mang la pen sar robi ke pila kumar sar robi kumar phangchu advisor lo film uwe harchi film customer ba la pen sar Joy Singh Tokbi renowned writer alang li pana thek long po sar Kathar Soning T renowned artist alang li phana thek long po Sangpi Monjerong pi renowned artist alang li phana thek long po Sangpi Reshima Timung pi renowned artist Sangpi Mamuni be pi renowned artist Sar Longkiram Kro renowned artist Sangpi Kariro hangpi renowned artist Sar Ben Singh Timung renowned artist Sangpi Dipali Ampi renowned artist Sar Putul Setia renowned artist all Carby film and music video production house alang le tomana asile tum thegon long po la pen ke adaglam the ko son se cinema samar nei ma la pen ke short movie la hai ho hade ko paching thori phanda lang le tum than ponji pusipu rasila chetong don ignang ada porphai ner cap men si cheng poni yo le okay churu perfect lo la sikado ko veta chetong don ing hona la panani sang football la pathu da duji thola da chetong na arleng the tum ta arleng the tum film tum se si ko pathui da la sila talang don na lottery ta do friendly football match KFS versus Nokbe fitness team arning samnote football pathu da do hilang don na okay kardom it's me the representative of ning puhu ave yo seta chok lo puhu vi seta jamborong ke do lo okay thank you guys.